keima ngai dan ka han ser du chu chu ZPM kan din tir khan constitution te kan an duang dona kan policy te kan an duang dona chief minister le party president ni ko phitha ka tiloni chu chu kainia chuan ni kop thailo ni ro se ti arot tu kani keima wanga policy yak thun kan ni hei ti chuan public ma po keilo chuan an soin hre mangin ka ring lo keima deuh hlirin he thui ka soin ni trul ka tia wangin chu kastan hilani ngar ni kan president damlo na wangin delhi engemaw chena thangdona Charles Min han pe Charles Min pe ni mai chan chu EOB kan ni sa ringa wangin EOB member hi ex officio kumsari le chan ve kan ni toni akara all on lovin opposition kan ni chung zong po khan legislature party leader ka chu EOB ex officio kan ni hrim ta chu wang chuan EOB ve tho kan ni wang le a vice president ber elected kha Charles Lan thei ani lowa damlo wang khan ti khan ke khamin han lan ania a thei lo chung te khania chane lo honga min lak sak le to kan president pang ngain tu na hianin anna chun zom le to ni khami chung rei lo te kan nia khanin tu te mo khan chi ai ta me president ni len tum a khan min nga ya congress te MNF te hianin president kani hi an hlau le nin ka ria chief minister ne nan ti dan anga ka chel kop hen hlau le ni khang ho khan ron au beng cheng ta ma se ka chel kop don lu kai chu kastana kalading ei chu ka soireng min kom tu te ne na po voina hian rem changa mangila ei ka tum lo ka din na nga ya kalading tang don ti kha ka soidwa tin chu lo chu kastan pakhat chu works department a chang lowang ti kha keima rot bokani chief minister hian works department chang su se kan tia works department hi kan thria da nei nang lova PHE ani PNE ani PWD ani irrigation ani ei jong hi works department kan nei ni to na hian kha chief minister te na an chan du de te lo ni china wang khan PMGM chuan in changve turani lo kan te keima rot bokani voin thlang hian kala chang lo ani kastana kalading renga kading zel don bokani amaro chu thil reng hi ahun laya dikle tha ni kan hriat hi thak thleng du huna omani independent kan sual huna om integral part of India kan ni kan ti le huna om khania mana chu ti chuan ni suya tu na chu ti chuan ti hi kei chau ne lovin kan ram politician te kan chu salna tur ni berin ka helo ahun lai kan policy te kan manifesto te ka voin ni na relevant to lo omani mana kan du lo ka voina kan du ani India ram point socialism kan ura voin chon kan du mi to lo khatiang kha ania wangin a hrim thuwa heng hi party in beina na kan man thin hi pudenga te po beina nan manga kei chon ka chang ngar ni mana chon independent kha adua a thei don ni point na rianiam thi huwa mina beini ma se atakin an tonga hei chu huai sen taka kan ban sana ngai in rem na kan zona ngai ni atia a situation e zirin decision siama pulal de ngai mi huai sen tak chu ni lo sengin independent as well tlangang kan tuar repang kha decision siam tur khan mi huai sen dia ngai ni ahuni na di manang zela right to in adjust ka pulal de ngai tlom ka ti ve ngai lo ni rem na min lu pui le ngam hi huai sen ka thudik apom ngamani khatiang khan kan ho tu te hi atua po hi kan tu soi hi hun in herdang lam zel a hian adang lam don hrim dilai chu in riat pui la tha ka ti